Ekando kuzinga monda, wikande kwa. Mwani ule kwa chakula. Majeni, Mungu bien. Mungu bien kabisa. Wadada na wamama, jambo hili tena. Jambo tena. Tunashukuru sana kwa ujio wenu. Wakati mnakuja kusikiliza message, inakuwa kwanza alama ya discipline, adabu kubwa ambayo mnakuwa nayo, na inakuwa vile alama ya kuonesha ya kwamba mnapenda wakuu viongozi wetu, mnapenda chama AFC M23, mnapenda mheshimiwa liwali wa jimbo anaitwa Bahati Musanga Erasto, mnapenda pia administrateur wetu wa mtaa wa Nyiragongo wanamuita FM Kabasha, mnapenda pia mwami wetu Butiti Kahembe Isaac 4, mnampenda si ndio? Ndio maana hao viongozi mnapenda pia chef de groupement wetu. Na hizo mnampenda? Ndio. Mnapenda chef wetu wa Ngangi 1? Ndio. Wanamuita Kashevi. Nipigie kwanza wakuu viongozi wote mkono. Asante sana. Na hivi kwa wakati tunaipiga inakuwa vile pia alama ya ushindi. Na ushindi wetu ni umoja wetu kwanza. Umoja wetu ndio utatupatia ushindi kubwa sana. Ndio maana bila kuomba muda, kama kawaida tunataka anja ya proximité. Kunakuwa wa representant wa mheshimiwa liwali wa jimbo, équipe provinciale en charge de mobilisation et recrutement. Wanakuwa na message ambaye liwali wa jimbo aliwatumia, donc wanakuwa na message kuu ambaye delegation yenye mheshimiwa liwali wa jimbo Bahati Musanga Erasto alituma delegation hapa ili iwapatie message yake. Alafu mbele tuanze ceremonie yetu officiellement, tuwezi tukapata amani. Penda jirani ni nani? Hasa kwa nini chuki? Kwa nini ubaguzi wa makabila? Unakufanya nini sana unabaguana? Na mwenzako si mtu sawa. Tendea mwenzako kile unavyopenda utendewe. Si ndio? Ndio unapenda kukufanyizie vifanyie mwenzako. Yenye haupendi na kufanya. Ndio maana tupendane, tuache uchivi. Tukatia upendo na umoja, ndio tutaweza eradike hii problemu ya insécurité yenye iko inatatiza Ngangi 1 yetu. Tuache sang-froid. Mimi na mabandi wiko hapa, wazalendo wa ndugu yangu wiko hapa. Wanaweka masira wanazificha ndani ya mausi. Na wasi, ndugu zangu, tushikaze, tujenge amani yetu. Hii amani kila mtu iko nayo lazima. Hii usalama kila mtu iko nayo lazima. Si tujiarrange tuokoke wa Ngangi 1 yetu inataka kuwa très mal répété. Le jeune vijana mnakuwa hapa. S'il vous plaît. Tushikaze, tushipange kwa mstari ili jamaa zetu, watoto wetu wakomale vizuri, wakomale bila masasi kuexagere, bila masasi ya usiku. Akose mnasikia kabisa sana masasi na liaka usiku. Mnasikia kabisa? Sasa tufanye nini? Yafaa sisi wenyewe tujenge amani yetu. Kwa kuomba muda na alika viongozi, tunasema karibu sana ndani ya kijiji yetu cha Ngangi ya kwanza. Asante. Wakazi wetu wa Ngangi na Ngangi tena. Muko nguvu. La sécurité tako. Kama iko tupigie wale watufungia sécurité mbele. Jambo tena. Esi wakula kwa sikia kweli. Kusa wako nasiri.
Nafurahia kwa kuweza kuwaona leo village ya Ngangi. Kwa hiyo mnaweza tupigia mikono. Na karibu tena kwa viongozi ambao wametoka ndani ya province kwa kuweza fika mahali hapa. Najua kama mko nasikia kisi wa vijana wako nasema njara. Haiko tu. Najua kama ndio njara iko. Leo wakuu viongozi wako naifikiria kuna wavijana wa mingi hawana kazi. Sawa nafika kule chini basi kwe na sawa vijana ndani ya village ya Ngangi. Haiko vile? Cha kwanza naweza kushukuru wakuu viongozi, guverneur wetu Bahati Musanga kwa kuweza kuendelea kutusaidia ndani ya mwingine yetu. Nikiendelea kushukuru baba yetu administrateur wetu wa Nyiragongo Ephraim Kabasha kwa kuweza kushukuru tena mwani wetu wa sheferi Butiti Kaembe Izake Katre kwa kuweza kupiganisha hali ya ubaguzi, maana hakuna kitu kibaya, kitu ambacho kinaleta mauaji ni hali ya ubaguzi wa makabila. Kwa hiyo tunaweza wachapia mikono kwa ile kazi ambayo wanafanya. Nikiwa hapa nadhani tulikuwa kufika hapa siku ya posho saa muda ambayo iliyopita, tukaenda jikuta kuna watu ambao wenye nia mbaya, yawezekana wako katikati yetu hapa. Kila mtu anajijua hapa. Bale wenye walikuya na mabunduki na zile masilaha wakaweza kubeba kijana wetu ambaye alikuwa eshanje. Nadhani haiko ng'ombe zenye zilimubeba na haiko mbuzi, ni watu wenye walizaliwa, wenye wako na baba na mama. Haiko vile? Na wanaweza kuwa wako hapa. Kama unaweza kuwa mahali hapa na ulifanya ile kitendo, ningeliomba uweze kubadilika. Yawezekana kesho na kesho yake wanaweza kuchukua na kukamata. Ningelipenda kama uko mahali hapa ukakuya niona kipaji, yawezekana sitakusema, naweza gisi ya kuongea, ubadilike. Kuna wengine walikuwa wamwizi, kwa leo waisha badilika. Wakati walikuya wakasema wao ni wabandi, tukapata gisi ya kuwazungumzia, ya kuongea nao, bamingi waisha anza badilika. Haiko vile? Na kama unaweza kuwa uko na bunduki yenye unaweka hawata wakaikamata na kusema njo shida kweli, leo ukaileta unaitia hata kupiga village, unaitupa hata kwa barabara, services zile zinahusika inaikamata na ilokota, utakuwa umesaidia sana. Nadhani ndani ya village ya Ngangi ndio kwenye kungali nasikilikana habari tena ya masasi. Nikiwaza mnaendelea ukosea babiana yetu wenyewe wanafungiwa. Sasa mtiko nenda wasemea, wanasema jua nini ababadilika.
Sasa ningeliomba wa vijana wenye wako hapa, tujikaze, tuungane mkono, kwa sababu ile masasi yenyewe ililia, yawezekana wao kupata usingizi. Kuko mama mwenyewe chakula yenyewe alikula iligeuka mai, haikuachia tena mtumbu. Bamama wenyewe wako hapa, naomba population yote ya Mungangi naomba tena, kwa sababu wakati wanakamata mtu tunaenda msemea huko makesezi wanatuulizaka. Sasa nashindwa kusemea zaidi kijana kwa leo mwenye natoka Mungangi juu ya habari zilizo kunafanyika. Ambia mwenzako usibadilike.